Šta reći o našem postojanju? Vreme koje merimo, ne merimo, postoji ili ne postoji, mi smo tu jednom, a posle ima neka druga dimenzija, tako svi veruju. Verujući veruju. Ovdje imamo naše prapočetke, imamo materijalne dokaze da život ne može da se zaustavi. U ovoj našoj godini, 7530. Ovdje su elementi koji govore o prolaznosti vremena ili o večitom trajanju, o večitoj sadašnjosti. Kao što neki ljudi mogu da shvate ili prihvate da prolazeći kroz razna vremena prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, mi pripadamo uvijek istom vremenu, uvijek istom prostoru. Neki zato moraju da bace dukate, da prođu kroz to. Duboko to osjećajući, mi smo tu gdje jesmo. Možda dobri zvuci klavira mogu da nam objasne daleko više nego što mi uopšte možemo da povežemo. Kad sam spomenuo postojanje, ovo je naš Dunav. Ova slika se zove Iskon. Nešto je pre nas bilo, a ovako je Dunav u mojim svesti, mojim očima, u mojoj mašti, u mome viđenju upravo izgledao pre što smo mi naselili ovu božansku reku. Da li smo mi to slučajno radili? Nismo. Ja duboko verujem da postoji neka tajna veza, da postoji neki spoj, da postoji neka nit ili postoji prolaz kroz koji trebamo proći. Taj prolaz nas vodi nas kroz postojanje. Kako u ovoj sliki, neko je morao da pokrene ovu reku magičnu, da napravi jedan vir, da pokaže neke simbole našeg postojanja kao što su figure iz Lepenskog vira. A ovdje govori se da je sve moguće. Jer ovaj pličak koji se lepo definiše sa onom oznakom 1A3, a to u stvari je 1 je G, A 3, onaj broj 3 je u stvari Z. Sve imamo, jedan gaz preko koga moramo preći. Ne kaže se kod nas slučajno da njemu su brodi gdje god priđe u vodi, tako imamo mi svoj gaz. Ovdje sve je to muka i sve je težina i teškoća, ali kad naiđemo na bistru vodu, kraj izvora kao što je ovaj hladna, lepa, bistra voda, može sve u nama da oporavi, da nas napoji, da nas nadahne, da nam da novu snagu i da krenemo dalje. Da idemo putem večitosti. Ovo je moj san. U momentu se samo osjetio koliko je ovo što nam je pođeno nije dovoljno, da neki kamen može iz vode da izađe. Nije bitno vreme, da li smo u danu, da li smo u noći, da li smo u prostoru ili nismo. Možda ova pčelica ovdje jednostavno govori da ne postoji taj pojam neke težine. Sve je lako, sve je moguće. Isplivamo iz svega. Možemo isplivati samo u snu, a možda i u javi. Ali ponekad je jako važno da sav taj osjećaj sami sebi dokažemo, ali je dobro da to učinimo ako naiđemo na nekoga ko to razume. Ne kažu slučajno da samo retki pronađu retke. Ovdje je ta neka nevidljiva tajna veza, nije slučajno ni crveni konac. Crveni konac koji nas nekako čuva od čega nas čuva? U nešto moramo verovati. Bez vere čovjek ne živi. Magija našeg postojanja, naša praduša, naša duša koja sada živi i naša duša koja će nastaviti živjeti u nekoj drugom formi. Ovdje govori o nekoj ljubavi između dva leptira. Možda od ovih leptira neko sam ja, neko ste vi. Prepoznat će svako neku svoju drugu polovicu, tu neku drugu koja nas čini jednim i celim. Nekad je možda čovjek posumnjao u sebe pa misli da je to nemoguće, da ipak postoji kraj. Kao ovaj zalazak sunca u koji ja mnogo puta sam upadao ne videći kuda dalje. Ali onda postoje ove svijeće koje daju ti ekstra svetlo, daju ti sve da je sutra sviće novi dan, da svako danas koje se završava ne znači ništa, nego samo sutrašnji novi početak. Život je beskonačan. Ovim putem je već išao neko i pre mene. Davno pre mene, milenijume pre mene. Ovaj monoksil
koji je vjerojatno iskopan negdje u šljunku ili pesku na nekoj od naših reka, govori da je sve neko to već znao što ja sada pričam, da neko je išao tim putem kojim ja idem i da neko je polagao svoj život i sve svoje želje i nade u nešto što i ja danas isto tako osjećam. Isto tako osjećam. Život je neponovljiv. Ne treba da se bojimo, sad sam se malo sagnuo da vidim šta imam na ovoj slici. Život je neponovljiv, ali teškoće koje nailazimo, kao ova slika koja predstavlja Žejić, jednog malog vrapčića koji će sve da izdrži i nikad neće otići u toplije krajeve. On je starosedelac koji čuva svoje. Onda sam jednostavno zaključio da je mogućnost opstanka, napretka i napredovanja u nečemu što se zove izabrani izabiraju. Kada jednog dana osjetimo da nemamo mnogo energije i da nemamo sredstava s kojim možemo da se borimo, onda je najbolje zatražiti pomoć. Zatražiti pomoć u veri. Svako veruje u nešto i svakom je dozvoljeno da veruje i ne treba ničiju veru niti dirati, niti je usmeravati u nekom drugom smeru. Ali ja jako verujem ako zapalimo vatru i dozovemo kišu koja može da sapere sve ono što nije dobro na nama, da je sutra moguć i novi dan i da će sve biti kako treba. A kad dođe taj novi dan na nekoj božanskoj reci i ova slika se zove Pod ovim nebom, onda nas dočekuje blago nebrojeno. Ono što nama stvarno treba. Ovo je ono stvarno što mi jesmo i ono što stvarno može da nadahne i stvori život i produži život. To je tako malo da bi bili srećni. Život je samo jedan, to sam već napomenuo. Kao i ovdje, neko magično jaje, iz koga sve nastaje, taj magični krug ili magična lopta, magično jaje je osnova i početak svega. Najprepoznatljivija figura iz našeg Lepenskog vira, najprepoznatljiviji oblik koji jeste. I ova figura sama govori o onome što je jaje. Život, budućnost je zagarantovana, ne treba da se plašimo ničega. Ja mislim da sam vam otprilike u malo reči rekao šta mi večeras treba da predstavimo. I ove reči će biti upravo one s kojima ću večeras da otvorim izložbu i da ponudim narodu, da ponudim mojim zemljacima, sugrađanima, da jednostavno podijele ovaj osjećaj i da uživaju zajedno sa mnom.